Kapitan Inteng! Rumwarak ba daw? Sa dinaw ti papanam. Di talaang ayan damari banang inakman makitambay ijay. Sino nga ro ti mangbantay iti irek? Ada ka mag... Ay, pag ginanainak mo't Mabalin mo't nga ginanaka ka kabayatan ti panagbantay mo. Ipilit mo man nanti kayat mo Italaang mo't man na rumwarak. Apay ay aparitan nak. Ado nga raw ti matrabaho dito'y balay. Ay basta, kayat mo man kung saan. Rumwarak, mala, ditakan. Ay, tuyang! Agsubli ka! Tuyang! Ay, Diyos kay, natangka na talaga ti ulo na. Maribanang! Maray! Nay, si kabat maritoyak. Ada ni Maribanang, kapitan. Ay, nagpailay ta da kano training da ita. Training? Win. No sa anak nga agbidot. Hairdressing. In situ dayjay kay. Anya? Na. Apay, kaslada kas timbagak. Ay, awan matkit ditimbaga, kapitan. Mas daawak laeng. Tabakutin ni Maribanang nga makitraining pailaang iti kakasta. Ay, no awan ng tibagam. Go ahead na. Anyat gatang marituyan. Sanak agumatang maray. At dala umay ko sa ludsudan. Anya day tangay. Pudno kaday ang makitraining ni Maribanang iti hairdressing ijay ila. Wen, idi na palabas sa bulan pa'y nagrugay. Rurayak nga ro damalpas ti training na ta ipakulot ko man to'y buok ka. At the assessment na day jay saan kaday? Wen, ay sapay la kumaat ang makapasa ni Maribanang. Awan latam mo kon. Anya nga iti amo ni Maribanang kadagiti maipanggap iti kakasta bambanag. Ape akastamad tanti bagbagam. Kahit pudno may kaslasaan nanto payasagsagay sayon je buok na. San mo't kasdya talaga ti buok na. Kulot. Kinapudno na, kaya't kumuti kasdya buok. Isungaruraya kamalpas di assessment da, tagpakulotak man. Anya? Apalam ti buok ni Maribanang asaan ang masagsagay say. Nagawid ka mat adagaws. Awan ni Maribanang ijay balayda. Napan kano ijay ilay tada training da. Anya at training day ta? Hairdressing in situ kano. Anya day ta hairdressing aya? Hairdressing as in hair coloring, hair cutting, hair bleaching, kandad tumapay. At dan samot plano ni Maribanang nga gipatakder iti salon na. Mama, ti ka makapasaday di ang Maribanang. Anya nga iti amo na. Apay, apalam manan ni kumarem. Apay ko mga apalak ngay. Pulaos. Nagadumaday ta ilot-luto mo na makandong ha. Ag-celebrate ta, Inteng. Ag-celebrate? Na, apay, wedding anniversary ta? Saan? Ang nakapasa ang iti hairdressing in situ. Ay, pudno? Wen, adamot ten pagkwartaak Congratulations dong ha. Anya nga ti planom ita. Ay kat mangi-offerak mat iti hair care services. Kasaritak to ni Marikwanang. Tano mabalain, abangan ta ti basit nga space iti tersena na. Ay, mayat da ka na panunot mo dong. Wen. Ay, wen gayam. Tiksam man da marituyang. Tao may da dito'y balay, tapag sasangwan tayo da ito'y basit nga insaganak. Nay, sino day ta nag-text ba dan? Ay, ni pari inting Mike. Anya mananti baga day di ataw?
Denggam tapasag. Good evening, pare Badong. Umay kayon to dito'y balay. Madamdamat pagsasangwan tayo ti basit nga insagana ni Banang. Nakapasang amin iti hairdressing insito. Ket kayat nati ag silibrar. Nanggigmaw tuyang. No kasta. Nakapasa ni Mari Banang. Saan kamot atulay tapno saan mo amangag? Sana kamapan. Apay kumangay. Maturog aklangag. Ay katadlakin ka Ano usam nga raw ti agsida iti kangkaw no di mo kaya timapan iya ayan da pari intay. Alaam ti basit a kabinet Mari Banang tay supay lang ti pangikargaam kadagiti agas ken tools mo. Ay nay, agyaman ako na ay marikwanan. Awan na nyaman na, Mare. Mayat metlaeng no dito'y tersenak ti pagpukisam. Tapno makita dagiti customer ko ti aramidam. Win gayam. Anya kolor ti kayat mo, marikwanang. Koloranta day tabuok mo. Ang mano aya ti charge mo, Maray. Uray libre, Mare. Basta hair color laeng Nungay agpakulutak. Manungay ti bayadak. Mabalinen ti 1,000 pesos. Sige, kulutam nga rodan ti buok ko, Maray. Inton bigat nga rodan Ay gumatang tapay iti tolls kan agas nga usarag. Sige laeng, Maray. Awan parikot. Ay, uwang gayam. Agpaaramit kan tumula nga iti tarpulin mo iti hair care services nga over mo. Nagpaili ka. Tapno makita dagiti lumablabas dito tersenak. Win Mare. Kasta ti aramidan. Maray, may sakilo man nga asukar. Mabitla ang Mare Ang amday talaang tigatangam. Wow! Si kakadinday ta marikwanang. Kulot matan ti buhok mo. Ken brown ti kolor na. Wen, Maray. Ni Mari Banang tinangkulot kan ng kolor iti buhok ko. Aya? Wan, kita daman customer na ditan. Nalaing nga talaga ni Mari Banang. Iso ano kayat mo, agpakulot ka matan. Manungay ti singir na. 1,000 laeng. Ang mamang ano nangin ngayon akan katat at idog tabok mau. Ay, nagngina mo kayam. Nay, apa aming mingmingan na latan. Ay! Agpampanunot akpay, Maray. Nala, agpanunot ka pa'y nga raod. Adto yan, tigat-gatangam. Siyaw! Na, apa nagpigsa ti pukaw mausi ka ba daw? Ay natuyang. Tanda ni ibusin ang dagiti manog deta bambantayam nga irek. Kasanumot nga men. Deta lag silsilpon mo tararamidan. Ay pasensyakan. Agkit-kitak nga men iti mabalin ko apagpakulutan. Adugayam dito Facebook. Ni Mari Banang ngay. Amo na mo tiyagkulot. Amuna, nagngina mo ti singir na. Iso nga agkita aklaengan iti nabababa ti singir na tapno makatipida. Ang kita matuyang. Amang ano... Ay nadinakman pakibiyangan si ka. Abogam kit din dagita manog. Nay, si kamati lumabas dito tersenak, Mari Tuyang. Kapanam, Agpaili ak Maray. makitsinda ka? Saan? Agpasaluna. Anya, agad, adama ni Mari Banang. Masapol pa lang agpaili ka. Nalaklak ang amin ti singir jay kinasaritak Maray. Mano aya? 399 pesos. Adda ka no pa'y free hair color na. Nay, nalakamang agpaisaw. Amangan man no pekay.
Amang ano saan nga original ti agas nga usarenda. Nagadumag ti customer na. Sa dino ti papanam, nanatuyang. Agpaili ako raw. Nyang iti aramidin nyo, jay ilay. Inak agpasalon. Ha? Ipakulot ko man dahi ti buko. Pay lang ngay, jay ilay. Kat amumot ni antibanang ti agkulaw. Amuna angam nakangingina mo ti singir na. 1,000 kanukag. Kano ijay papana? 399 pesos laang. Ang mga numaymayat mo ti quality ti agas nga us-usaran ni Anday. Nagadun to pa'y ti customer da ijay papanak. Malakit dain. Itulod na kun ijay ilay. Kwaraw. Adakon badong. Apay anarabian ka. Sa nabali ata nakaawid ako. Kita man to'y kulot abo ka. Nagmayatan niya. Kahit manungay ti binayadam. 399 lang. Nalaklaka ngam ti singir ni Maribanang kadagiti customer na. Nalaklaka ang kita ang mga nusaan nga original ti inusarda nga agas di tabuok mo. Saan mo't siguro? Kita ngamin Nagmayat ti panangkulot da iti buok kaw. Kinuluranda pa iti ash gray. Nagmayat akitaan saan ka day? Uwanan! Inka nga ro din agluto iti si daan ta. Wun, siyak ti makamo iti day tabadaw. Nagmayat man di buok ni Maritoy ang akinulot mo, dungaw. Nasabat ko kat itay agsapa. Marituyang? Saan mo't ang nagpakulot ni Marituyang kanyak? Saan na yan? Ay, saan? Yung ili ti nagpakulutan ni nanatuyang. Antay, angkail. Ha? Wow, sakti nang itulod kan kwa na iti kalman. Nangina ka nung amin ti singir ma, wantay. Isumit lagayam. Ay, agtal na ka man si kainteng. Mano kanu ay ati singir da ijay ilay, kwarog. 399 kanu matantay. Nagbabangag paiso Kat nunangin ti agas ti buok. Day tama ti bagbagakan kwa na. Angam nagpakulot matlat ta ijay ilay. Ay, tibukaw! Ay, tibukaw, madam! Ano kasang tuyang? Ay, naagurot matan tibukaw! Katawan mo tiyam mo kasakit ka! Ay! Ay, hunyag paisaw! Ay! Kadupay tinaurot abuok mo tuyang! Ay, nga dita! Kasla, napuuran mo titsura na! Jak nga ro damaw! Ay, hanya ngay daramidan! Ay! Daytan di magbagakin ka tuyang! Ang mga nusaan nga original giagas nga inusarda di tabuok mo! Jak pa yan makontak ti Facebook di nagpakulotak! Diyan ko na munuhan niyo ti Aramida kay na. Ay, nagurot amin na nabukaw. Daytan di magbagakin ka tuyang! Gapaw iti kasasapol mo iti nalaka! Ay kat nadadailan di tabuok mo! Nay, nanano tabuok mo nga ay Marituyang. Kasla na puuran mo. Ay, kanagurot pa'y maray. Ay namadanagan na kaun. Ay iada ka din ni Maribanang. Awampay, alas 8 nga umay dayjay. Ay una yan day ta napasamak kan ka, maray. Ay, wan nga ron maray. Kunak numakatipidak. Nadadaal mo tibukaw. Ay na. Kita am tibok ko. Daytoy tay kinulot ni Maribanang. Nagpintas na yan. Wan nga ron maray. Amangan mo't no saan a quality ti inusarda nga agas dita. Ay, day tatijak siguradaw, maray. Nala, mabitla ang tateksak ni Maribanang. Ibagak nga daka dito.
Nay. Ada nag-text kan ka dungo. Kita man no asino. Ay, ni kagawad ko nang. Ay basa ano anya ti imbagana. Sa anak pa nga may na nakapulos. Sige, basa at tadenggam. Anya oras umay ka mare. Adda ngamin marituyang istor ko. Malaglagas kano buok na mare. Day tamot din text na dunggo. Nanggag mo? Anya? Malaglagas ti buok ni Marituyang? Ay, uwan ka no dunghaw. Ay sos. Amang ano saan amayat ti quality nga agas nga inusardaan ang kulot kan kuana. Ay, ala, ingka kita indungo. Na-damage mo ti buok mo, Marituyang. Ay, kasanungay da ito'y maray. Tulungan na kuma. Adda na panunot ko at treatment nga aramidan ta. Ang nangina ti agas amausar. Okay laang maray. Ano sa kabayadan basta epektibaw. Wen mare, effective daytoy. Uray saan mun abayadan ti labor ko. Daytoy agas latan ti bayada. Ay, nagyaman ako na'y maribanang. Awan anyaman na mare. Agbalin ko mga adal kan ka daytoy Saan lang apresyo ti pagbasaram. Pilyam mat ati salon amay ati serbisyo kan quality ti agas ngos usarenda. No saan ako nagpakulot ijay ilay. Amangan no saan nakastoy tinapasama kanya. Sapay jakon makontak ti tao anang kulot iti buok kaumaray. Ala, bye-bye amon mare. Angam inton maminsan, agpanunot kapay iti maminribo. Ala, agtugaw ka nga rudan. Tarugyantan ti treatment ti buok mo. Ay nanatoyang. Laglagi pam tinakuna ni Nana Banang. Pilyam tay salon amayat ti serbisyo kan quality ti agas nga us-usaranda. Itikas na saan amadadaal tabok mo. Ala sige! Ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Seno. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Sound effects Jofar Anas Basil. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag.